Zdravo. Zdravo. Da li vi idete u ovu školu? Da, idemo. Kako se zove vaša škola? Goran Ostojić. Goran Ostojić. Evo, pokazat ćemo vam. Ovo je bista Gorana Ostojića. On je bio oficir u našoj vojsci u čuvenoj 63. padobranskoj brigadi. Herojski je poginuo branići našu zemlju i naš narod. Tragom Goranovog ranog detinjstva došli smo u Rekovac. Razgovaramo sa Goranovom majkom Jovankom o njegovim prvim koracima. Upravo ovde, gde se nalazimo u spomen parku u Rekovcu, tu su prvi Goranovi koraci. Tu je njegovo rano detinjstvo. Ovo je njegov uži zavičaj. I ovde gde stojim, tu će dići se njegov spomenik. Rekovčani i Levčani će da se oduže svom junaku. I moja knjiga I Bog se sagne da ubere cvet je svojevrsni spomenik Goranu i svim palim borcima čije se sunce ugasi na braniku naše domovine. Nalazimo se u stanu Velimira Velje Ostojića, oca Gorana Ostojića. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našli. Čika Veljo, želeli bismo da saznamo nešto više o tome kakav je Goran bio kao dete, kao sin. Hvala vam. Goran je pošao u školu sa 5 godina. Vrlo rano je pokazao interesovanje za mnoge oblasti. Danas se to može nazvati sportom. Vidite, on je, ovdje imamo knjižicu da je, on je 62. godište, a 68. godište je bio član podmlatka Crvenog krsta u školi. Da li vas je iznenadilo njegovo opredeljenje za vojni poziv? Nije me iznenadio predlog za odlazak u Vojnu akademiju, obzirom na naše poreklo. Nalazimo se na sportskom aerodromu Davidovac, pored Paraćina. Pored mene je Čedomir Vučićević, Goranov prijatelj iz najranije mladosti. Hvala vam deca na pozivu. Pošto ste vi iz škole Goran Ostojić, veliko mi je zadovoljstvo što smo svi ovdje zajedno i da na ovom mestu gdje smo daleke 1978. godine napravili prve skokove i počeli da se bavimo jednom disciplinom koja se zove podobljanstvo i dosta jakih imena koji su i dan danas jedni od najboljih podobljanaca je poteklo odavde i neki su baš iz moje grupe u to vreme koji su bili na obuci sa mnom ostvarili sjajne rezultate. Sledeći Goranov životni put posjetili smo čuvenu 63. padobransku brigadu. Ove fotografije napravljene su u spomen sobi. Imali smo sreću da snimimo helikoptersku jedinicu pri povratku sa zadatka.